Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa alaika lan natapono sapa sira natapono bil ihtirazi kelawan ngrekso ngesteteh ngrekso anin najasati saking pira-pira najis kulliha yo sakabehane najasat fa in asabaka mongko lamun ngenani ka ing sira minha saking najasat apa sing ngenani syai'un suwiji-wiji ma'ar rutubati sertane napa niku teles ma'ar rutubati sertane teles fabadir mongko agi-agiyo mongko enggal-enggalono sapa sira biwuslihi kelawan ngumbah ing syai' wa idza asabat mongko lamun ngenani ka ing sira apa janabatun janabat junub fabadir mongko enggal-enggalono sapa sira bil irtisali kelawan atus fil hal ing dalam saknalika fa inal junuba mongko sak temene junub iku matrudun den doaken mon makna tiwi matrudun den tolak matrudun ai ba'idun tegese adoh an hadratillahi saking pengayunane Gusti Allah an hadratillahi matrudun iku den doaken an hadratillahi saking pengayunane Gusti Allah walidzalika mongko krana are mengkono-mengkono matrudun an hadratillah haruma haram hukume alaihi ing ngatasi wong kang junub apa sing haram al-lubthu meneng fil masjidi ing dalem masjid wa tilawatil qur'ani lan napa niku wau maca Al-Qur'an mare sepenuh durung ta mare faslun utawi iki ku fasal warada wis kuwarit annal malaikata sak temene malaikat iku latat hulu ora melbu sapa si malaikat ora melbu albaita ing jero omah alladzi fihi kang iku tetep ing dalem bait aljunubu utawi wong kang junub wa idza dhahabat lan ari kalani wa idza dhahabat lan tatkalane lunga sapa al malaikatu para malaikat jaat mongko teka sapa syayatinu pira-pira setan min kulli nahiyatin saking saben-saben arah wahdar mongko wedya sapa sira ngati-ngatiya sapa sira antak kula yen to mangan sapa sira watana malan yen to turu sapa sira wa anta hale utawi sira iku junubun wong kang junub fasal neka nerangaki anjuran-anjuran bagi orang-orang sedalam keadaan junub karena orang junub neka jauh dari pengayoman Gusti Allah. Allah Ta'ala tak menjamin deka keselamatan orang sedalam keadaan junub mun sepo-sepo orang junub lah mon eber bede keng cuma se ngagetok sianore tak bisa kocak perjuangan hidup kok dia terus hidup bagi perjuangan junub bisa lebat mempeh junub atau iltiqaul khitanin ketemuna di dua di antarana sekhitan dua tak harus inzal tak harus metomanne
kenyeting iltiqa aneka apa ne kocak junub wajib mandi hukum apa? Hukum wajib mandi. Ben sunnana orang si keberadaan junub neka al-ightisal fil hal. Dianjurkan, disunahkan untuk segera mungkin untuk melakukan ightisal mandi besar. Tuli mandi. Cak penang. Luyu baca tuan Mariano je. Lelo. Nah, deki pada keterangan napanya mana larangan-larangan kanggo orang si junub. Ani kapun sepon biasa terjadi neng kalangna orang awam kaulaban panjenengan. Pada tahu saung guna. Ken cuma kadang karena sengkah. Jadi orang si keberadaan junub neka hendaklah bersegera untuk melakukan mandi besar fil hal. Anapa? Fa innal junuba matrudun an hadratillah. Karena saungkuna orang junub ni kejauh dari pengayonan Gusti Allah. Bahaya orang keberadaan junub mau penang. Bahaya. Mereka orang junub ni ka haram al-lubthu fil masjid. Nang dalam masjid ni kata oleh orang junub ni haram hukumah. Saking dari cubaan orang junub. Wa tilawatul Quran, orang junub tak oleh naku Al-Quran, tak oleh maus Al-Quran. Tak oleh salat apa boleh. Karena orang keberadaan junub neka jauh dari hadratillah. Sehingga tak oleh nang dalam masjid. Al-lubthu fil masjid tak oleh. Mun murur fil masjid ki keneng lebat. Karena ada lebat-lebat boleh kecuali lebat di masjid. Mun ki ibadat lebatan selain kita oleh. Angoknya lebat-lebat lain. Lebat dalam masjid, benar luar masjid. Dalam masjid kan kurang junub. Al-murur mun pacet tak ada jalan boleh. Mun al-lubthu nang-nang di masjid sekalipun tak toju. Sekalipun tak abid, cuma pun hanya mah al-lubthu nang-nang haram hukum kang orang sejunub. Nah, wa tilawatil Quran, baca Quran juga haram. Naku Al-Quran juga haram kanggo orang si junub. Mereka na cabit-abit mun keberadaan junub nega. Pon. Terus lebih dari nikah annal malaikata la tadkhulul bait alladhi fihi al-junubu. Saungkuna malaikat rahmat ni tak masuk ke bungkuh mun dalam bungkuh ni berada yang junub. Bahaya nih. Mantar mau ke teti semangat, teti ilmu semanfaat nih kah? Wa annal malaikata la tadkhulul baita alladhi fihi al-junubu. Malaikat tak masuk dak dalam bungkuh, malaikat rahmat tak masuk dak dalam bungkuh mun dalam bungkuh ni kepada orang junub. Mula malaikat tak masuk. Wa idza dhahabatil malaikatu ja'ati syayatinu. Mun malaikat pun lenyeng ke malaikat ni tak masuk berarti saya datang setan berarti. Setan berarti saya datang min kulli nahiyatin dari segala arah. Pucuk, tengah, atas, bebe, yade, budi, kanan, kiri. Mingkul linahiyatin setan masuk ke bidak dalam bungkuh, mana dalam bungkuh pada orang junub. Nah, solusi ada ramah. Kelep Ustaz, ceno lep kemalam menwa bengalan. Ceno ada ramah ni kak. Tu saya keluar ocen. Cak rengan ni kak jelep katina apa ni kak? Cak sampai tedung, cak sampai ngakan dalam keadaan junub, makruh hukumah. Bahkan orang junub ada yurithul faqr. Maraki jadi orang fakir. Kan tak lem kisah kira sampean. Karena nub junub apa? Wahdhar an ta'kula wa tanama wa anta junubun. Hindari
antakula melakukan aktivitas makan ataupun minum, watanama dan tidur, wa anta junubun sedangkan kulit sampean dalam keadaan junub. Sira hindare ngakan ngenom tedung dalam keadaan junub. Malaikat tak entar da orang keadaan junub nyengke mola malaikat nyengke berarti setan sedatang. Wa idza dhahabatil malaikatu ja'ati syaitanu min kulli nahiyatin. Mun malaikat nega nyengke berarti setan nega datang dari segala arah. Berarti orang keleng-keleng ngebi setan, Pak. Berkena Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu tetireng mul je coba ni kata tak kene coba. Syekh Abdul Qadir ni ka coba raja merkena teti ratona beli. Di antaranya beliau ni ka mun tak salah 40 malam amempeh tetapi langsung mandi segalanya ke Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kebodohan keadaan cuaca sangat celep luar biasa. Fatata'arrada mongko dadi mentoaken sapa sira menampakkan bidzalika kelawan mengkono-mengkono al-aklu mangan bidzalika kelawan mengkono-mengkono tak antak kula watanama nika mentokno li afatin maring napa niku li afatin maring piro-piro afat poncoboyo kebahaya li afatin maring piro-piro bahaya adidatin kang akeh. Karena orang si ada dalam keadaan junub, orang setedung dalam keadaan junub berarti menawarkan dirinya untuk mendapatkan mara bahaya. Fatata'arrada bidzalika li afatin adidatin. Orang sing akan dalam keadaan junub tedung keadaan junub berarti mataber aben dak bahaya-bahaya sebekal datang sebekal terjadi, Pak. Fa in ajasta mongko lamun apes sapa sira tak mampu anil irtisali saking atus fil hal ing dalam saknalika tak mampu celep otaba aing tak ada otaba cuaca celep cek celep ah mun sewa tua aman senyara-nyaran dia benyare aman to makin burung tapi pancet akatan bi ceno-cenen. Al jima fauqal jima, jima di atas jima. Jadi ajima kita mandi ajima boleh aurok. Ngerti sampean? Juga aneka beda larangan dari agama al jima fauqal jima nika. Mestena fa in ajazta anil ightisal fil hal fala ta'jiz an ghuslil farji minimal fala ta'jiz mongko ojo apes sapa sira an ghuslil farji saking masuk kemaluan wal wudu ilan wudu. Mun awara ka wudu kade mun pace tak mandi mun tedunga awudu kade mun ngakan ota bengeno mah awudu kade ngelangaki setan. Paham iki? Aneka anjuran dari agama minimal akela mun tak ngerti abeco akela mah kelae nggih mun tak ngerti beco jero kelae wal wudu'i ban wudu harus kedua-duanya nih kah bene au wudu'i bene ghuslil farji wal wudu'i akela kada mari bersih wudu. Mun baca tak mandi ya. Mandi dah deki sopu. Tarhem mandi. Wudu kada cek mero tedung, cek mero ngakan. Teliyep pula. Yang teliyep. Tak sengaja tedung keng teliyep. Lalu yo apalah. Ora lah kendur kapi. Engki mun sampeyan teliyep ceke ngelilir kasa langsung ceke mun tak bisa mandi langsung ngawudu. Nah, neka bisa napa minimal alal aqal punan cek sampai fala ta'jiz. Cek sampai tak ngelakonin dua nih kali Pak. Paham iki? Cek sampai tak ngelakonin dua nih cek sampai tak akela, cek sampai tak wudu. Mun sampeyan tak bisa mandi sekala nikah.
tak ngakana masalah tak ngakana tak tedunga masalah tak tedunga mun tak ngakana atau tak tedunga pokon sampean mun tak bisa mandi sekala nikah berarti ngelakonin dua nikah akhirnya bareng wudu untuk ngilangake setan setan mergana kula ban mancinengan maaf pembahasan pacet abek napanya mana abek kasar tetapi pacet perlu bahas sampian mun aji awudu kada pebanyak doa karena orang ajima ni apa saungkun darurat artian darurat ada hukum kang orang ajima dalam keadaan bengkang ning Fathul Muin mon orang awudu ki bade sing ngaranen tak bagus orang awudu dalam keadaan bengkang bahkan hukum makruh awudu dalam keadaan abengkang karena sampean pun maca bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu'ah pakai penutup mandih pun bersih debu benar darurat ning Fathul Muin orang mandi benar termasuk darurat tak boleh abengkang sekalipun yang jeding karena ada riwayat Kanjeng Nabi mandi abengkang ni kesobung Kanjeng Nabi ni kemau naseram ngakui padusen ngakui khusus sarung ngakui mandi ni kareng aci ni kah karena ada tempat atau pandangan selopot dari pandangna Gusti Allah Kanjeng Nabi ada bu engkau todus mun Allah Ta'ala ngabes ka engkau dalam keadaan bengkang Kanjeng Nabi tak pernah bengkang baik mandi atau bajima tak pernah bengkang Kanjeng Nabi paham ini nah aku lebih sampean kelas aku lebih sampean mun bisa mun awudu cak bengkang mun mandi jeding ngalak si mode baik lah mun songai ya ada lah tahu sada bahasan ni jelas je lah pak sarung ke sandung dari atas turun ke sungai terkem pergem sepergemon waduh bi pangol pa pergem lah dia je rokok sakacer mengomongan bilang ngarek di meben ayah di temu ben ngaden nyaman ngomong persis ketang wis padahal ni aurat orang aurat ni bahaya ni bahaya banyak orang yang seksa dengan alam kubur sebab tak ngerekan ke aurat bener merketusa raja tu sesetak yang ketusa apa je bengkang mandi ngai songai tak karuan ia mon banyak pak masih tik ketian dia tak apa-apa cek lah banyak mon orang mosok ngebay bungkau kelar ngebay jeding tak kelar sampean elem jeding tibi pun Kanjeng Nabi tak kesokan abengkang sehingga para ulama ada bu mandi benar termasuk darurat kecuali apolong bi sebinek ni ke darurat pun kening abengkang tutup rapat cendelon rapat selambuna pasang kancing lah sekarap lah ada remah ke sekarap termasuk darurat pun debun ulama mun tepan ajima ni termasuk darurat mun tepan mandi benar darurat pak paham ini mergana mun tepa ana pola bisi bine surah di wudu mun bisa maja doa Allahumma jannibna wa jannibi syaitan ma razaqtana ya Allah jauhki dari setan ben anak sebekal paring rezeki jauhki dari setan tak terganggu setan orang mun maca nikah sebelum majima maka anak tak bakal kudu bi setan sejeraja jaga bi Gusti Allah Allahumma jannibna wa jannibi syaitan ma razaqtana tak apal boleh salah apa main seret apa nah tadi andi wudu ni ke penting mun bisa nganggo siwak pak apa lang bisa bini nganggo siwak kada Pak Aci ngebayana aja kan kat masakat anan reng mangken ida ye ji ngebayawaben soroben tadi neka walaupun bentuk nak kerja tapi penting nggih jadi cek ngakan dalam keadaan junub cek tedung ke dalam keadaan minimal fala ta'jiz alal aqal minimal awudu akela terus awudu tedung tedung kebeteraki obu kelak deki keker kuaku obu se keker dalam keadaan junub kuaku baca ketina Gusti Allah ning akhirat dalam keadaan junub terus dak remah kula kalau pajak junub akunteng waktu dak remah aku dan hutai seram ganjor
Tak bisa sebab pun lah pesa dari sambian punan. Ini tanda darah macam yang benanggo tak betul sambian punan. Nawaitul ghusla rafil hadasil akbari fardhu ta'ala. Seram. Oh bun, ya pancet junub. Yang lah pesa di sambian, Pak. Nah, saya kebetul Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah mereng debu dari kanjeng Nabi kuaku bahwa obu se keker dalam keadaan junub kuaku bakal cek ke dalam keadaan junub sekala neka Sayyidina Ali tak pernah rasa ngobu-obu. Ki ngak gule sini ka gundulan terus. Nyaman boleh, tak ketara. Mun reng bine bumbu, obu ni ka mahkota. Wajib apa amet ke orang laki mun apotongan nah. Mun selake gela tak izin haram hukum orang bine ngetok obu. Terus obu reng bine kanan ni ke bagian termasuk dari bagian aurat soro sempen Pak. Cek buang ban seroban obu reng bine ni ka. Masih obu ku lebih sampian mun sampai nak kunteng cek buang ban seroban karena ta'zim dak kecipta nak Gusti Allah. Amul jaki dak ke bine Gusti Allah kala obun pendem. Pendem obun. Karena amul jaki dak ke bine Gusti Allah ngetok koko, ngetok obu, koko nak kala pendem. Padahal kau nak bilang kan seneka, kiki na potak, kala kiki na buang ke genteng, montai buang ke genteng tak kau tak tombu. Saung kuna lebih dekat amul jaki dekat kiki na, polan kiki kebina Gusti Allah. Obu juga tak kalah penting ah. Sampai mon apotongan, obun kelak cak buang, pendem. Karena aku sampai bekal beli kat tanah boleh aku. Bekal pendem abek ni kan. Abek ni bekal pendem, maka koko soro pendem, obu soro pendem. Karena amul jaki dekat kebina Gusti Allah. Porop irbanat wadah. Lekan jian engkau. Obu porop irbanat dia remah kata kira-kira. Wallahu a'lam. Makin tak baju punan sobung. Okay, karena nyampung obu kepang obu ni kata oleh ngebaitain lala. Obu sampung haram aku mah. Berarti ni kebai apa sih tak kebai bi Gusti Allah. Termasuk buang alis. Sampean mau naman tua anak binin sampean cek suruh buang alis tak tambah ratin tambah ngak tuyul. Mau buang alis kau buang alis pasangan. Ki pujar kemantanan. Yo persis wis. Tuyul aja. Cek buang ni kak, cek buang alis ni kak. Apa saya sunaki buang kokoh. Apa saya sunai ketok obu. Songot soro ketok. Bulu ni emang soro pateteh. Cuma cek buang ban seroban tetap muljaki karena sak kebai bulu jadi Gusti Allah. Ahormat ban ata'zim dak kebaina Gusti Allah. Nam. Dipun paham iki. Jadi orang se ngakan keberadaan junub, tedung keberadaan junub nak larang dia ke hukum makruh, mun tak bisa mandi secara langsung minimal 2 ingki peneka akela ben awudu aneka untuk menyengke napa setan-setan se nemplek gelak setan-setan se semak gelak. Nah, termuka ilmu semanfaat. La ilaha illallah matarmuka kaul panjenengan selalu oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ngaji ni kita tigina ngaji saya nambahin ilmu sebisa matakok dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin wa alaika bitajdidil wudu likulli faridatin wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri wa alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.